it stirred his emotion. Oh, he really displaced his whole life. Should he even try? Don't bother Jesus. They say you have nothing To offer. Stay in your place. Right then he knew He had to choose. he had nothing to lose. So we cried, Jesus, Jesus, I need you. I need you. Please don't pass me by. He cried out, Jesus, Jesus, I'm not ashamed to tell you I need you in my life. I need you in my life, yeah. I'm not much different from that man, and this is the honest truth, yes. Could this sinful one with this messed up life, could I ever serve you? People and things clutter my mind. Should I even try? Don't bother Jesus. They say you have Nothing to offer. Stay in your place. Right then he knew He had to choose. he had nothing to lose. So I cried, Jesus, Jesus, I need you. I need you. Please don't pass me by. He cried out, Jesus, I'm not ashamed To tell you I need you in my life. as the deer Planted, for the water, thirsty for the water. my soul desires and longs to be with you, yeah. I need you, please don't pass me by. I don't mean to waste your time, but I can listen to the crowd. Situations in my life telling me to keep it down, but I need you. I know I'm broken, but you can heal me. Jesus, Jesus, I'm calling you. Might not be worth much, but I'm still willing. Jesus, Jesus, I'm calling you. I know I'm broken, but you can heal me. Jesus, Jesus, I'm calling you. Might not be worth much, but I'm still willing. Jesus, Jesus, I'm calling you. Please don't pass me by. I'm calling you. I need you in my life. Mi ele tua sa moa ele nei fo I tu la fiafi. Ya fa aftai fo I le nei nisi fo o whanau yo. Usom to whawhine ya. Ni whanau fo I a to. Ia le tone 6 stasi fo yo. Au fai pesia
isi o whanau mai Pasifika Samoa, Tonga, Maoli, mai la tau fo o se alu Samoa fo i o lo whapeon, tu whatasia le fo i group, mori tu e whaafitai fo i neivi inga mātango fiu tu ina mai. Tātou te whaamarusia fo i tātou, o ani o langona, o ani tu lango o ia te oe, tātou whaafitai i lea tua, ia ono lo na alofa ia te i tātou, ari amatalia tātou prokalame nei aso, o te fia whaise talo whaafitai, ile nei foi I tula ia mfaaftai foi le toma tu ina hatu le tātou prokalame le tula mātou tama tu ina hatu le mātou prokalame nei fiafi ma le mātou awaonga i ma le mātou tatanoanga nei fiafi ma lau whanau ina ia mfaapeona e whaatasi mai au mai o foi le poto ma le hata mai whaapeona mātou whaasoa i lau upu tatalo i whaalinga ia ma le upu fau ia mai foi ni whaata ita inga tama e whaamatala ai au awa fionga ma mea lilo lo mahalo ia mawhaiona whanga o mātou tangata awani tau o mātou mawhauwhau ia hola ia hoole upu i o mātou loto ina ia whaapeona pa use ele lei ia palama ia fuama ia ise mea lelei e vi ia ai oe ta mātou te whaafia ia te oele nei a fiafi whaatupuina lo mātou whaatuatua wai tupu le whaatuatua le tau longolongo a o whaatalanoina lau upu ia o lau upu ta mai so o se loto so o se panoa lava ta ma o mafuta mai ai lau whanau ia o toile mana o lau upu ta ma whaasa o loto se isi ta tala se mawhauwhau o se loto se isi o se tia tama ta talo le fiafire nei o le fiafire nei o le a whaapeona whaasa o loto ina ai o mātou tangata whaafo i le vi inga i lau fio ona soafo o Yesu Keriso wo le mawala aua tuai nei amene ma amene amen via le tua Samoa o te whaatalo whaatu a whai o le whato a e a whea ia le lau pepa nei o Kevin Uruiwara nei o te whaatalo whaatu ia te oe o mātou Bible Study i whaapeo o na whaangasolo ina pia i po aso lua ma po aso tofi o whaapeo o na whaavano ina fo ia ilunga lavo le ala lau pepa nei ia mātou tatano e fo im whaasoa ia a whai o e a whea nei a fiafi ia whaatalo whaatu le Kevin Life Ministry ia te oe ia le a tatano e pe lau fo i ona o pe atu le tele o taimi o te leiloa mea uma awa nisi o vahenga ua o iloa fo i le fionga pa ia le atua whaasua atu e veo se whaamanuianga ia atu oe ia a whai fo o le whato e a whea fo ia ke vai mai e whai le avale a le whai a onga ia ai koe umi molonga ulu fo i lele ia langa le lockdown ma ko ingei ia ona fo o elo tatununga i to tonu o le tātou wola mo le tātou tuputupu ai tonu e kalesi e ia lātou tapu e niso e kalesi e whaasarwhai ava whaasanga umilo hulu ia e la unga fo i ka kaunga whailo pe laue ono tū mahanga e kaunga whailo fusiua e te vai me le whaia onga nei e leise fusiua ko le ngofo ak man mikiafu o umi le le ulu ko e whailanga ava aua te pole o afo o tū langa na se me te pole o le ko a kele o la au whai pe laue lei o le pui pui ia to tele fo i la au whai ava la e nei whan pui pui ele fa pe a failo ava ona ele anga ila i rumo le atua ele fa pe a failo pelawi onga e pa ia ila ia pe fa pe a fise pelawi onga fa uinga ile oi no pe pelawi pe le pelawi e er fa unga le atua pa because ona onisi fa o tu manga wo uma ona ia ona fa o te fa yatu se no ele se ai ona lavo le a io ele te mina vala audia o se tasi au ona le atua o te la unga ila na pulela na vala au mai lo failo iai uso o le aso fina ngalo e ke manga o sele la wava se tu lo ai manga o ai sele la wava ia ono o ma mo o inai lo ministry fa mai ia uso sele la wava ona sa ke la unga lo pula ko sele la wava o lo la unga au fai aku e fai so pelawi I always stop to check for lele pe na ono level au lia mai au te watu yo wadu foi lau te tausi foi le tu maleanga na e kalesia o le lava la le kalesia vala au lia a vala au lia au fa pe mai Kevin a e sausi le po lo uru ia se le po vo lo uru lo ke la unga ono le o la tu manga o tam fai la wa foi ai le talianga tangata lau fe au e mo talia oi ia wa laku ngai le fai konsa kala vai me fai ava le fai la unga ke ia ore fi fa longo les ai ona la o lunga o Kevin Life Ministry e le ila nya kula fongo on me fola nga ala nga fai la ava ma ia se uma o ki do se tova essential religious mind fo ile to telo nisi ingisi o mai fo ile le mai se longa fai le pelo we fa ko fa longo le tu e fa fera la va nga la ka loka la fai pelo we la ka loka
you know, ko nga tu la fono fa pena, au te lo fa ya to say, no, o tu la fono fo ilele ya ai, you know, be free, e mafuta me lo fale, amen, hallelujah, have some smile, amen, ia le tua, avea fo ile nei tu la fiafi, ai le ia luloa le tātou plokalame, ele vaenga o te fia tala noa tu esu tātou tunu e momoli e tuai lo wanganga whaafitai mai a te au nei a masio to lua fo o te whaafitai e tuai le atunu. O le aso sāle nena se ima vai atu nei. Sa whaapeo no o tu ina atua i lunga o le tātou prokalame se tasi o vaenga. O lo whaapeo no o lulu i aipo o se a ngā luenga fo i intia o lo whaapeo na aveila o se furuai mo o fesoa soani fo i inisio vaenga le fo i ministry. Sa o tu ina atua i la ono ni tūlanga o whaatalusanga mai si uso o lo mo o mia ni tūlanga o mea ai tolu se lau a inga o lo mana o mia ni mea ai. Fato ato e tatala fale o loa i le ya yulai le orisi lua masina lau fa o popo o le teimi nei o le ministry le stamalea na halu i totonu o mo meo tribal area fo i le na halu la ia tau mawhai e le ngato tala il tala le lei ia au fafanga fo o tangata ai to se fulu mono tupo fai fe au o mono to fia i vaenga taitasi o la fo e tau mawhai fo si uso le avei mea ai matulanga ia tau mawhai lango nga ruenga le tu o la nga ruenga la sa fai o ani me moa i o malima i o se fulu hai o mama tau langa tau mawhai lava la fo i ofa tau eitu spa ia fai ei fa ka wera ka polengi au eile video no playinga tunga nga o la au ala fa kuku markama i ka polengi na alu ilunga ai fai lalo lotu I le pio tātou I nei o le flash o kako whalesa, maka ukia I o me kako kingi ia o ngai e kungu ia, alai tala I tala le lei. No tua la ia, fo I lele to atu le tātou atu nu, sa ilo ma fau fau. O le alava le mea to te fina ngalo ia, to te whaia pa, au so, matua, you know, le se tala to e whamatala ina, le mata uti o le anga le lei o le tātou atu nu, umara tau lima fuai. E o ma le fea finei, o loo whaapeo na whasota I mai pēr I lātou o loo whoha I mai pēr o isi o te alu tai au e piki me lātou tupe. No walu le asonga fua piki kupe nisi na lafo mai Amerika, Australia, o ana le lafo ino walu piki kupe nisi o seleni na fua I mai fo nisi o I lātou. I o tai au fo ino te alu fo I koe mai nisi o tupe o I lātou. E o mele teimi nei, o le au whai o le tupe o le ua tau nuu mai tutono le account, e tolu afe whase lau fitu sumariva tā la. Tolu afe fase lau fitu sumariva tā la le tupe o leu o tutonu o la account mai to tele o la tunu. O laua iai nisi o I lātou au mai a lātou confirmation ma o sen mai a lātou laua uma se o sen mai wha mauninga fo I lele. O le tupe o laua uma na sen mai ai le ita unu mai e pe te utau nu mai tai au ia po se si fo nisi la lau taru tai au e piki mai o I le Western Union. O le au wha inga atoa la o le tupe le ni mole si la fia o I lātou. Io tātou. Ia fase la afe fase lau rosu lima tā la. Fast food sene. Le tupe atoa pe atu wha atasi le tupe leua tau nu mai. E le I wha opopo ina ai. Nisio I lātou o le whato a so tai mai ai le ita ua mai le amount. E ala no utu I nā tunga nei. E mo mole toailo wanganga whaafetai. Ia te o tau I tau wanga le lei. Sa so tai fo I le intia pe no whaiatu o tupe umalava e maua. E alu umai o le tātou whsosoani lea. O se anganga fia fo I le ilo nei tangata. Ona ua maua se avanoa. O te fia whai tau atu ia te o tau le vaenga le o le whai upu le tuspa ia. Ono le whai upu lea, e tele na whao ngā le to o tele. Pe a ho o le tupe I mo meo tau ta mau a hinga. A lea la tatou e whai tau mua le context o le tusi. O le whato a ma whai lona ta talo le whai upu fo I lele a o lo ua tua e whao popo ia te o tau. E mafua na whai e paulo le tala le nā, o na lasi tatou e whai tau, tatou a mata ma le whai upu se fulu. O te wha malu si au te fo ia te outou, le tā hua, o lau fōhai ma tūlanga na e au mai, whai mai le tala a paulo. Ua o fia tele I le li, ne ta no paulo ia Filipi, wha mai, ua o fia tele I le li, a wa o na po nei, ua toi tupu mai ai lo outou ma natu mai a te au, sa outou ma natu fo I ai, ua le maua e outou se ala. O te le whai atu ono le mativa, a wā ua haoa o ina hau ia toa fi le mula u loto I mea ua ia te au. Wa owi loa le mativa, wa owi loa fo I le mau oa.
o i mea uma lava o te iai, ma mea uma e o ia te au, ua o ina ai au, ia o maa ona, ma o fia ai, ia faulai mai mea, ma ia onge mea. O te mawhaia mea uma lava, i le whaamalosi mai o Keriso ia te au. Ai ui lava i lea, na outou wanga le lei ina ua outou walo lofa mai i lo upua ngā, ua outou i loa foi, outou Filipie, o le amatanga o le tala le lei ina ua ou alu atu, nai mekita Makedonia, e le ai se e kalesia nā lofa mai ai ia te au. I le mata upu o le fōwai mai maletalia o mea, na o outou lava. A wā foi, a o Tesalonia au, no outou avatu mea no ou mativa ai, ua atu tasi, male atu lua foi. Ele ina ua ou sa ili se mea alofa, a o te sa ili le fua e a tili ai, o na tau le lei ai outou. A ua ia te outou, a ua ia te au mea uma, ua tele lava, ua atoa mea ia te au. Ina ua maua e au mai a Epapheroti, o mea mai ia te outou, o mea manongi le lei, o le taulanga, e talia male maalia i le atua, whai mai lo le tala Paulo. A o lo ua tua, e faa atoa e ia te outou mea uma, e matiti vai outou, e tusa male faulai o lona vi inga ia Keriso Yesu, ia i le atua lo tātou lava tama, le vi inga e faavavau lava amene. Amen. Na fato a apalai er foi upule Paulo fo mai olo ua tua e faa atoa ia te outou, e sea, ono le fo wa ia le ekalesia Filipi a Paulo malana ngā ruenga. La sa alu Paulo e ngā rue fo mai, a oi meki Satonia, ia, e ka ungore ngu use ua. Fo mai ele ia lofa te ekalesia na ia, ele ia se ekalesia na fisosoani fo mai o ele ekalesia ngai make Tonia, ele i fisosoani tu te ia ai o tou Filipi, le no tou fisosoani me te a mai le tupe. Sai o fo i Tesalonia a o tou avatu mea. O lai o ile sino au tango Filipi ave lato fo ai o mo mea e ave fisosoani lea, ele ngā ruenga Paulo. Fai mai lo ma Paulo, a o lo ua tua, e faa a toa ia te outou, le alola fatoa a palai foi upu. O le tele o teime fao ngā ele foi upu na, e le faa pe o le si mea le maa fua, na tātou mātitiva pe le tātou tele, mo se mea, o na tātou tele o a fōai. Amen. Yes. E ese ale principole tu spa ia, ese ale principole lo langi. Famata tu spa ia e fōai na e toe maua mai lea, o le fina ngalo ngā lea tua. Amen. So se Kirisiano a e fōai, e tātou le loto fōai, tātou te ave ma le loto fia. O te whaafetai la, o lau tatalo fo i le iluma o le atua, o le maa ua fo i le tatalo mo o tau umalavo e na fōai, a o lo atua, e wha atoa e ia te o tau Samoa, mea umai matiti vai o tau, e tusa ma le whaulai o lona vi inga ia Keriso Yesu. O mea umalava o tau fōai, ma o tau whaangau ono ngā ruenga le atua, mo nai nia fo i uso ma tua whaafine i oi intia. E ta ele o te le o alu oe, a lai alu leo au nā le atua. O a umalanganga, o te fi vatu ia te oe, foi upas furu fitu lea. O le foi upas furu fitu lea, o le wha Peritania. I lalo Amplify version le fai mai. Te fia vatu fai mai. Not that I seek the gift itself, but I do seek the profit which increases to your heavenly account. The blessing which is accumulating for you. O lea te whaua i lalo nei, a o lai wha mai Paulo o lea, o lai e lau heavenly account, o lai te wha o popo i lea, o lai e lai te tolo hai o le langs. Amen. A ilunga atu na wha mai tala Paulo, no tau mana tu natu iai, a ele iai se au wala e to te whai ai, a o leo maua le au wala, a tonu na e fia fesosoani. Ai le imo se au wala te fisosoa nei, ia ua avea fo i nei polo kalame whaatau waa. Ia o ai fo i ia lo nei tangata, ia male polo kalame o tu ina atu, o tau wha ngao ai mea. Pau o lea ia wha o loa ina o tau e lea tua.
o lau lea tatalo o nisi o tou foaʻi mai se leni o nisi e 5 se lau tālā o nisi e 4 se lau e nou toʻatele o nisi o tou taʻi se lau 5 se fulu o isi 2 se fulu o isi taʻi se fulu tālā sa outou foaʻi e tusa ma le mea ua outou mafaia. Amen. O te lei loa pe toe pau ana o se fulu tālana ia te oe. A le ua e foaʻi o lau tatalo ia toe foaʻi atu e le atua fo mai o lē na te fafaga i lē mativa e toe tauia e le atua. Ai a o ina sau le atua e failana seleselega o a umani ni agaga ma ni tagata na manuia i le talaʻiga lea uso. Manatua sau le atua e selesele le agaga i le sau selesele se tupe. O a umalani anganga e maua i lea fo i lea tala inga ma pola lava le mamao e anu tala lei e o tangata ia o lo tau i le na. Amen. O le tangata ia e lulu ma tangata sele tu sa. O la fo i tangata fo wai. O e lana lango langoa le o na le tula na alu. O a umalani anganga e o fo i la ministry. O a fo i ni anganga e maua i la ministry. Tangata e talia ina tala lei. O le tau i fo i na oi esea. O no lo lango. Amen. E ui ana o lau tango share i lunga o lau page, you are actually supporting. O no lau ola i le anganga. E maua uma, fa mai e le mai maua ase te se, he o alipu vai e te avea, i le suafo o Yesu, e le mau maua tau, e tau wia uma i le atua, o le se sengala na o le atua matangata. O le atua e o altama i mea te whaia e le whaatua tua, e te whaia le suafo o Yesu, e tau wia, fa mai le i no o atu, matala Yesu no o fia ai, no tau whawhanga ia te au. Na ofia inu, no tau wha. Ai, whisiri a kore ala kaimi. Whamatala Yesu, se isi lau whatau wa a pene o tau whai ai. O tau whai a fo ile ia tau. Amen. Whaafetai sa moa. Whaafetai lo tau whoai. Whaafetai lo tau wangale lei. Ia, a whai lavo na lo. Iele to telo nisi o ila tau. O lo whaapea o na. Whoai mai pea la tau. Pea no whai atu. Ele ei se whaatapula o lo tau wangale lei. Pea no whai atu o te leu tu ua fo i se mea ngatai. O la lavo te tango tu watu o le mea ua tu e le atua i lo loto o le alava se mea ua tu watu i le atua o le na tu ina mo le se fulu aso o ia fitu aso fatua umalas fareile ai ona la o le tupele ua maua le taimire nei o lo o i le faa moe o le pe te ua sen lo le mea le ua i le taimire a mata lo na fai le faa tau mo nei tangata ia o umanisi tupe o toe mo mai le fia fuai ina toe sen muni la ia ai o le la tatou whaatau o le telo mea ai mo le lua masina i le ministry a sia fo iuso whaamanuia le atua ia te oe Samoa whaamanuia ia te o tau pēno whai atu i o tau fuai aua mana whaatau anau amen o le mea o mariero roto amen whaafetai fi ia le atua o no o tau o le fia finei tatou Bible study, o tatou tatanoa pei le fiong pa ia le atua. Isa se taimi ino to e play ina tu le o tatou video fai unga. O taimi nei ino te manu le tatou taimi. Te mana o ia maua fo ia o ngalo saurunga nei e maua tuai se wha malu si au. O leo tala noa le nei vai aso. Ile aso nei, o lea ele i o taimi tatou teo ese man upa atua tua. E ke koko whaapea i o le whaatua o se ngā o singa upu, no. O le makua ke lea o le mata upu le whaatua. E umarkau sanga nge o karkalango le whaatua. E ke vai o le kele i o i kua le whaatua. Amen. O le fiafi la lea, lau tala noa ai, o le whaatua e taua mi o tonu ina ai oe. Amen. O le aso sa le no tala noa ai, o le whaatua, o le pine whaamau, o le evidence. Ia po se pine whaamau e manu maa lo ai oe tonu se whaamasinonga. Sa utan no foi la i le Lucas fun ma le valu i le whaamasinonga i le whaamasino mi o le tonu mo o vali le ata halu e mata ai halu e te mai mo ai e tupu le whaatua i le tau longo ia e le whaalongo e ke le mo fu se whaatua amen awala ke play minga le atua i le ai o so whaatua ka ngoi play mo i le whaalongo wai pauanga le awana te mo ai e te le maua lo whaalo e la fo e se whaatua i lo o le atua no e maua le whaatua i le tau longo pau ana o le awana te maua le whaatua o le whaalongo amen ai ala pe maka la kifanga no e le tupu so whaatua nia kifanga e inspire ai oi pe fa pe se me fo le na whaamalusia i oi ai le tupu so whaatua o le whaatua e tupu le upu ale atua ia se vangai lau sa kifanga o lai fai le upu lai kalango le upu le atua ma ia i fuingi si o kifanga fo ilele lai wha malu si au mea tatou o le telo a tifanga Gemini wakasui uma wa fai wha Hollywood pe o le aka o noa we vai le aka o noa e o mai mo meo sau ai o mo meo ai sau le akua o kamai kiki
Se vai le no le fainga o aki fanga. Wali liu o mai laulangi mea. Ngai ia kau mawhai e whainga le me. Ia whaakau mai makamaka i kangaka. E foi le siaka o Yesu ngo makamaka i. O ai le ipapukisoa Yesu. O lawa pele mangu. Ai laku Yesu piki nunga le mangu ai feu ngo. Ai kang Yesu maanga vai le ola ngola lola i o le mangu lele le mangu. O whapea. Ina ima se mea whapela i kon kuspaia. Kuso wha Hollywood o me kangaka mea uma. Inga ia kau lia i le aka. Mea nai tā uai, lo whai kaur kuspai. Whai kaur kuspai, So, o le whātua tua, e tau le lei ai oi. E le vāenga o le whātua tua au te le i o le tātou matau. Po te mana o vali mua le hata le, it's just something le tau lo. O te langone. O tu se ngaruenga. O le whātua tua fo i le pretending faith, i po le acting faith, tama fo i le kuso lai te whaapea oi o lai te whātua tua. Pe o le whate ta inga. Te lo tangata vo i le acti aki whanga, vo i le pe o Shoreline Streets. I think o America e ko waka fo mai fo le Grace Anonymous. Is that the name of the series? Pula lava le ngor series e pe ka fa pe nga. Ai fo i la le atana Shoreline Street. Mo me fo mai. Fo mai fo nga i la tu te fire operation matu langa nei. O la act. Ai ringi fo mai. Kusa paula ko melengi, la nga le o ai nga onga act mai lumo tangata. Ai le uni fo mai. O lai nei se mai mo ia, e le ro fai. Ai kuso le kemi a ko ale ngi, o le ar fia ka usanga o lai act fa fo mai. Ai o mai fonga, la tu te le lo ele o la to ni fo mai. E pe fa pe na foi, le to tele o la fa tu le taimi nei. Wanga onga act mai out of faith. Ai le o ye, they are not in faith, they are not faith. O le o le whainga mai o lea. Mangia i o le whainga peia lai whakua. O nginga whakaangofi vonga le kakalo. E fo le stemina. Wala au lia u se tasi o uso. Se tasi o una lea tua te launga. Ai le i whaia le wala au. O whaia tu tangata. Ai saurunga nei au te talo ia te oe. Au ngi e pa u. Now, you know, I'm being honest. Telo te imu te whai fo le tangata. Awe ke pa u pa whai le i pa ila ngango le tu ia. E le wha pia e pa u onga e wha ola inga la ia pa ua. O wa ke lelu wha u inga o e pa u, no. That's wrong. O te lau tangata, e o act fo i lele. E o ku fo i lele. E le i pa i ku whai la unga. Awa pa u. Por ku lei fo ia pa u. O te lau whai atu se. No. E ia te me pa i ele whai la unga ia te oe. O le presence o le atu ele mwhaina e tu wai. E ono tupu. Ai le fa pe o tu le yo ki nganga ele fi pa u ai pa u wa o la act. It's not faith. Nga we akar ke mi ngai fa pe o me o so o me so ale le fa so hey o le e ala no tala no tu me ni a wa ta to te ulangia me ale tua. Amen. A wa ta to te acting ia tu langi ni. Let's walk by faith. I don't pretend. Ona te lo sa o fa ia fo ia so la. Asola la ke la kiki. Asola la ke la kiki o ko fa pe fo lo ke fai asola la ke la kiki. Fai lo le vala au le si fai la unga o walu ro no mo ku piko lu mo fo ngalo ka. Kangi lo mo le atua ka fa pe vo le sa u lo fai au ka kalo vo ngale. Fo ko pa u fa lo ki o vai. Wa pa u ma ka ngaka i la lo vo ngale ma. O iska ngaka la u pa u la lo ma. Wa u lengi. So lo fa pe nga kunga. Ko koe a ulau ke ku a pa u maka ngaka ia fonga pa u ro masto ngol fa pe o manga kwa o gusa wala o pa u o lo musi ma fa ka ngaka pa u ale ka ngaka ri fa ola nga fosi kwa le mala ka pa u vo le la ka pa u pe pelo vo le o lo winga la utara yo aso nga ia ai no wa o ina nei le a ta to te acting a mea e se le mea tau a fo no le mea pe no fa ya tu ona talo se si ate oi pola lava. Ai fa longo te le fa longo ina se me no we are not walk by feeling. Ele se me la fo se fo pa o ta le oi act le la fo fina ngano le tu no. A fa eli mai ate oi a ele fi pa o ele ke longo nganga se me receive bear. O la tu le anointing. You are not walk by feeling, you are walk by faith. Amen. Ele fa pe ai pa o nga e fa onga maka o kia le fa unga ya ke oi. Amen. Yeah, I think o kusa vau se sinia fiafi anyways. Amen. Ono tu langa na lela o yel tatu prokalami. Ka ko ola kusia ngaluenga. Kevin o fere me. Tu tu sia ngaluenga.
ngaluenga o lona mata upu e a se fulu iwa. Ngaluenga o lona mata upu se fulu iwa. O te fia fai taua lale, fai upu e mata upu se fulu iwa, fai upu se fulu tolu. O tala, o ila le tala ya Paulo, a o ila fo le tala ila uvaenga, fo ienga o la fai le mele o leo act le mele o actually fa tu le stangata fa tatu fa tau fo mai ona fa malosi le o ia o le atau ona fa malosi le o isi o le autau la itu I utaia o e na feo wai wala to ta watu le suafo le li o Yesu I lunga. Oh, hey guys, yeah, la kwa kulka ko Bible, sorry. Amen. Oh, yes. Thank you, Jesus. Sorry, guys. Tu sile anga luenga. Awangi ko acting aka ko faith le aka ko walk by faith. Ole tu sile anga luenga. Ole faila leila mo wela le aka le ngo varia ku ngai. Ole mo le o act le faith o te le o fai atu I tala ina o famata la tunga. O te le o fai atu se se. No, e ono tupu ai aua tātou te tā ngofi wha tupu. Au ke fo si e tupu pe ale tupu. Pe ono o fai atu tupu ia te au. O le te le o te me o talu te talu I tangata. O ke raka kalo whaku awangi e pa u pe ele fio pa u. Au pe pelo. Ai a tatalo tu mo o receive. Amen. Ko akele aso la o fai to tele o tangata vo ilele ngo uka sa poa fo ngo ala ko la ngo uka kalo mo ka sa po le ska nga pa u le ko ku lunga ko sa vali ko fa so ona ka ilo e se fo ko nga ka le mar fa ngo e o mai fo nga pe ele se menga ko po pe nga kwa act le o mai lunga o sa o fa ku man you guys are fake ona ta uva le ai la I o le kalesia ta uva le nga luenga le tua ono le fa fo ringa ai au tātou hawai lea tua ma tātou whaia le la tātou e vali au ane tinga I'm setting you free a whai o lena tupu fo ia te oeto ngā mene no hey let's humble ourselves and let's get it right tātou oe some smile amen tusia ngā luenga whamai ona wha malosi lea o isi o le autau la heitu I utaia o e na whewa I wala tau tau atu le suafo le li o Yesu I lunga Ie ua iaia nganga leanga, ua wha ape atu, mātou te matua, whai atu ai a te outou I le suafo Yesu, o le ua tala ina e Paulo. Kusa ua o lau kaulai, ku whaile I le kangaka lai mai, ku whamai, I le suafo Yesu re kala e Paulo. Tu sa ele ele tali tonu la to ya Yesu, ku sa ele o yeise la to a mio tonu, ai kusa ua o actually wha kua Paulo. Amen, whamai, I le suafo Yesu, la tala e Paulo. Tatu fai kaula me ngu for mai ma te matua I fai atu ya te o le suafo Yesu o le ua tala ina e Paulo ua fai a foi le nei mea enisio o atalii e to a fitu o seva o le iutaia o le fai taulanga seli o foi le I whangau ar kamaloa leo o ai foi o seva o le fai taulanga seli tono Israelu o foi lana whanau to a fitu o foi fai le mea lea I le suafo Yesu la kala e Paulo o lai o act le mea Paulo lai fai. They are not in faith. They just acting faith. Pe no fai atu. O la nganga o, pe o kangaka o lai, fa fo mai. O lai o mai yaki fanga vo le pe o Shoreland Street in New Zealand o aka fanga. Kuso lai o act o la to fo mai. Ele ni fo mai. O la na o oso le mai moi. Ele ro fai. Amen. Tato fai taula le tal fo mai. Ua tali mai le nganga le anga. Ua tali mai le nganga le anga u fa apea mai. Ua o I loa Yesu. Wa o ilo foi Paulo. Awai e auto. Kusa I loa ke mongi Yesu, loa ke mongi Paulo. E le loa ke mongi kangaka I kuria la ko. Le vaenga yo aku act. Kangaka yo aku okay lo ke lo po afo lingo la ko act. A fainga va ayo ku fa pe Paulo. Po ku Paulo fa pe in the name of Jesus. Lo inga ai fainga aku fai in the name of Jesus. Penga aku foi suyo la ko leo pe leo Paulo wa fu lengo fa ka il mea Paulo fai. Ile suafo Yesu. Hola unga Paulo. Saufafo.
ia tātou whaitaula le mena tufo mai, o na oso mai ei leo le tangata, ua iei le anganga leanga, ua manu malo ia i latou, ua whaia ina lava i latou ia te ia, o na sosola ai leo i latou i fafo, o le fale ua le lava lava, ma ua manunua. Pingi lo ala ia oso mai lora tangata le sa mio leanga, sa uroa pingi kamo i kere fua. Ana fa mai tel tu spaia. Pa kamo ele se ie, le se lava makanga i lunga la wala se a. O le o act le me ele oa. Ele oa. Ele o ye se pule ya la to ku se ele o la o fa tai tai. Ah, ele fa tu pretend fa tu oles. Amen. Au te poli. O le ala ua sitting pe ia for the gaming o ngoi active aqua. Now we are going to get it right, okay? Le la tatu wo ta mafai ina ia mo le meta o le real faith. Fa tu moni. Amen. Tatu te le o fa ta ita ia fa tu le o le tatu te faia. We are doing it. Amen. Si tatu wo si vatu mo le tulea ina ia fa sa o loto mai fo ise sio o faia pele ne ia mio o le lefia pa u. Ah, I would get pa upale fusia o you know, says be real lumo le atua. Be real. Amen. Hallelujah. For mai la ia, ua iloa le nei mea i lato umalava, e ua nonofo i Efeso, o iutaia ato ma eleni, o no o lea o le matau ia te i lato umalava, ua vi ia fo i le suafo le ni o Yesu. Eoi. O le tātou taua le tātou taua ima mea o le atua i le ura i sesi. O te le o whai atua le vaenga le. Te mana o ane i oso mara ti Apollo e. O te lo taimi e ono wha o ngai ti Apollo whainga o tala. Ai o te le o vatua le mea lea o te whaasanga tau pe o te wha masino ai nisi no. O leo te vatua le mea lea mo o ele te mai mo mai la vea i o it's not for someone else, it's for you. Awane o tātou whaia. Awani o tātou whaia, i le suwafo Yesu lai launga e Kevin, i le whaatua lai wha, ne le ai, o le whaatua according to your faith. Your faith. Your faith. O le mea ngā whatia e lo whaatua, o lo whaatua, e leo se whaatua o Kevin e ke alu kuri ke mongi, o le whaatua oe. I le suwafo Yesu. Amen. Awala te tātou tuto e acting o le faith, ai tātou o e whaile mea ta o le faith. Be a doer of the word. Amen. Hallelujah. Ai ole pe no ta uile, il tala le ta uone. Pe no fa yatu ole fa tua. E ta wa mi tonu nai, o ta wa mo tu sia. A ke nese. Amen. Ke nese. Ona ta uale. Ke nese ona ta upus fun malima. O ile na fatu ata uile me ta ole upu ta ole mi tonu. Fa mai. Fa uta foi, o tu le mele fionga Jehova ya teia. Ua whaapea mai, e le whai lea tangata mo usuli, a o le e whanaua e oe lava e whai o ia mo usuli. Wa ia au mai a foi o ia i whafo, ma whaapea atu, ina e vaava ai a e ia i le langi, ma e whai tau wina whetu. Pe a whai e ma whaia ona e whai tau wina, ua ia whaapea atu fo ia te ia, ua whaapea lava lau whanau. Ua whaatua foi o ia ia Jehova, ona ia taua mio tonu ina mai ai lea ia te hia. Fo mai ua whaatua foi o ia ia Jehova, ona taua mio tonu ina ai lea o ia, o le whaatua na taua mio tonu ina ai a peramo, ato o le tusia a Roma. Roma lona mataha upu e wha, foi upu e tolu. Amen. Foi mai foi upo tolu. A wā se a ea ua whai mai ai le tusi na whaatua a pro amo i le atua o na tā ua ai lea o ia i a te ia e whai maami o tonu. Amen. O le whaatua la. E ta ua mi o tonu i nei a pro amo. Amen. Le la tatou vali atu tatou wata lea. E se no fifio ke vali aka. Wa so like ke laku fode o i ke fo kimika ke laku ila onga e mai lomo meu e sei fo ia wai vaku e sei kusi kuma ku ale lo asto kusi le sei ia fari u folo kusi lo maka wai pawanga me ala le ye la fe fila nei si vali ku ska ko wa karnia fia fika ko ke maka ia tu si la kalatia tolu foi upu mua o le valu si tatou faitau ma tatou au mai ai la le melo te fieta no la fia finei e ta wa mi ton wina ai oi
I le whaatua. Wana o tala noa o le whaatua. Faith is the substance of things hoped for. It's the evidence of things not seen. Wa umalala o tala noa isi vahenga na. A o le tahua fo le whaatua. O le whaatua ta wami tonu inai oe. O no le tere na mix up tangata I le mata upo o le whaatua. Ma le tūla fono. Right? O le teimi nei, le whapea ngisi, whapea la o le kula fongo le whapea, a o le whaatua le, le la tatou oi whaitau le fionga pa ia le atua, ma tatou au mea loma vari le atana, va ese lora ngā confuse. Le a tatou, fo mai karatia vale ai. Whaingar ka mare o paulo li whaingoa karatia vale. Fo mai karatia vale ai, o ai ea na ia pelongia outou, ina ia le ana outou le upumoni, ua tusia ia te outou yo outou lava luma o Yesu Keriso, ua whaasa tauroina. Ua na ole mea nei, o te fie iloa ia te outou, pēna mauai outou le anganga I ngā luenga o le tūla fono, po o le tau longo atu I le wha tua. Tau te whaapea ea ona vale lea, na amataina outou I le anganga, pe whaai uina nei ea outou I le tino. Pēna tinga aina fua ea outou I mea e tele lava, pe a whai e moni ua tinga aina fua. O le ua avatu ia te outou le anganga, mana whaia vavenga ia te outou, o ngā luenga ea o le tūla fono, ua ia whai ai, po o le tau longo atu I le whaatuatua. Whaapeo Abrahamo na whaatuatua I le atua, o na tā ua I lea o lea ia te ia e whai mahami o tonu. Ole nei, ia I loe outou o e whaatuatua o atali I la tau wa Abrahamo, na I loa fo ia na mua I le tusi o le whaatuatua e ta ua mi o tonu ina ainu ese. E le atua, na ia fola ina aia na mua le tala le lei ia Abrahamo ua whaapea e manuia no umalava ia te oe. O lau whai mai o le ami o tonu, e ta ua ami o tonu ina inu ese, o ta taula onu ese. Fo mai la I o le whaatuatua, e ta ua ami o tonu ina I oe, e le o ngā luenga. Mai tala paulo, e le o ngā luenga ina ne mita se tasi. O le ale o ngā o tūla fono. Amen. E le ita ua ami o tonu ina la I aifo, Abrahamo le tūla fono. O tau mana tua o Abrahamo, na whānaua isa ako, na whāngaua Iakopo, o Iakopo na whāngaua I whānau to sifuru male lua, le na sa waili tangata ino ia Mose, le na whatoa au mai il tūla fono. Right? E le ita ua mi o tonu ina la Abrahamo I se tūla fono, na ta ua mi o tonu ina I le whaatua. O le whaatua lale na, le ta ua mi o tonu ina inu ese, e le tausia e tātou se tūla fono, ona fo ia le o tātou te le I ola se tūla fono. O le lefa me le foi upu, o le tūla fono, o lea, o whamei le ta ua mi o tonu ina la Abrahamo I lea, ini ngā ruenga le tūla fono, na ta ua mi o tonu ina I le whaatua. Amen. O le whaatua. O le whaatua. Whai upa sumaltasi. Whamei whai upa sumaltasi le whamei. A ua I loa le lei, o le e le ta ua mi o tonu ina se tasi I lumo o le atua I tūla fono. A wā e ola le tangata mi o tonu I le whaatua. E ola le tangata mi o tonu I le whaatua. O le ala siria e tangata, ai whai tau fui lalo nefa mai, a whai o na te fia ola I tūla fono, kangola e kausi ku la fongo. E le o whaasa tu spa ia lutu si o tu la fongo. A whai wa e fiola I tu la fongo, o laila I tu la fono. A ia ma whai lana e tau sia umanga tu la fono ina ia e sao langi. Ona fo o Yesu no ola tu la fono. Na sau Yesu ola tu la fono, tau si uma Yesu tu la fono. Le ima se mea na safo, ina feiro Yesu tu la fono. Na sau la Yesu e wha atoa tu la fono. Ina ia una ia fia oe. Ona whai mai la ia ola la oe wha atua Yesu le na tau si o manga tu la fono. A whai la o ele stangata na te fia tau si tu la fono. Alu la e peo Yesu, kau si umaku la fongo e peo Yesu. Ia atoa fo i la. Ono fo Yesu na o ia na sau tau si tu la fono atoa. O te le o whai atu la leanga tu la fono, ona whamatu spai o tu la fono e pa ia. A o lawa au mai e le whenga inga fou, le mea pito I sili ona le leipo le whautuanga, sili ate o e whamai. E mai maura kei me kausier ku la fono e le mawhai. E le mawhai na e tausia, actually a whelau e whalongo mai, you already fail. Ma fo lo te loa on vaso len kenge isa i fuse mena e ang salai. E le mawhai lana e to e fo e tausi tu la fono langa la e lea. O lai ua e ang sala.
Ai o le whaatua ia Iesu, ma le whaamangalonga, ma mea uma le whai Iesu. O le whaatua la. E ta ua mi o tonu ina ai oe. E lua la mea uma, mea nei, o ti ira o le tausi tu la fono, po lo wala le loftu noa. Na whai e Iesu, ma taunanga whai Iesu, o le whaatua la ia Iesu. Po le whaatua, e ta ua mi o tonu ina i tātou, ai le o ngā luenga tu la fono. Amen. Hallelujah. O le tusi lea, tusi a mātaio, ono le tau wā mio tonu. O se tasi o mataha upu o te iloe, nisi tele nisi latu taha ua foi. O le tusi a mātaio, lono mataha upu e ono, foi upu e tolu. La tatu faitau, la faitau ngā tusi, fai mai. O le mea lea o te whai atua ia te outou, awana i outou popole i o outou wola, i mea tau te aiai, ma mea tau te inuai, po outou tino, i mea tau te ofu ai, ele sili ea le ola i le mea e ai, ma le tino i le ofu, i o outou vaava ai i manu fele lei la tau te le luru saito, pe sele, pe whaaputu i whale saito, ai whangaina i la tau, e lo outou tama o i le langi, e le sili ea o outou le lei i lo la tau. O ai ea, so outou na te mawhaia i lona popole o na whaatele ina le umiolona o langa i le kūpita e tasi. Se a fo i le mea tau te popole ai i ofu. Ia outou ma fau i lau tolo le vao pe wha pe whea o na tupu la tou, pe whea o na tupu la tou te le ngā lulue, la tou te le milo foi, whaupulua iwa. A o te whai atu ia te outou, o solo mona malona mātongo fiatele, na le ofu o ia e pei o le tasi o nā mea. A whai e whaapea o na wha ofuina e le atua le vao le whanua, e ola mai i le aso, ai le wha, ai la fua ina ata e au i le o ngā umu, e le sili ea o na wha ofuina o outou, e wha atua i titi, tolu tasi. O le nei, aua nei outou popole ma whaapeane, ni a mea tātou te ai, ni a foi mea tātou te inuai, ni a foi mea tātou te ofuai, awa o mea uma, ia ua sa ilia e nuu ese, awa ua si la fia e lo outou ta mā oi le langi, e ao ngā ia mea uma ia te outou. A ia outou mua isa ili le malo le atua malana mi o tonu o na whaopopoina atu lea o ia mea uma ia te outou. O le nei, aua tau te popole i le aso atae ao, aua e popole le aso atae ao i ana lava mea, e tatau i le aso lona lava leanga. O le whai upu le la ufia wha mawhai i, wha mai le whai upu tolu, a ia outou mua i sa ili mua le malo le atua malana mi o tonu. O na whaopopoina ai leo o mea uma ia te outou. Mea uma ia kalango o lava o mea ai o mea inou, o mea le tātou te manao ni mei, au tātou te pole ai. Au le tātou ngā ruenga oe mau, ia tātou mua i sa ili pesa ili mua le malo o le atua, malana mi o tonu. O le mea pito, lela ualo e tamo whai ta tala mua whai upu lea. Ini o tātou malama mua i le wingo le tana le whamai. Sa ili mua le malo o le atua. Malana mi o tonu, what does that mean? O Samoa o le malo, New Zealand o le malo, o Tonga o le malo. E iei la le mea tonu i le malo o New Zealand, e le tonu i tonu o Samoa. Pe tonu i tonu o New Zealand. E iei le mea tonu i Samoa, e le tonu i tonu o New Zealand. A iei fo le mea tonu i a New Zealand, e le tonu i Samoa. I le malo o Samoa. Right? You know, sa ufa nga inga mua le la for fata ta inga le pe sa mo a ona na ta ile sua ai te iwa se le ta inga le sua fo ile ya pe te fo fa ile ava ai se tanga ta ave mua ye le ava ona fai mai no la i o le tala ai fo ale toe ina ye por tala le matai fo mai ua le tonu le mea la esa ua le tonu e tusa ma le tu ma le anga fa sa mo i tu tonu le tatou wa mi o tonu e le oa ua le tonu le fainga. Ele popole i New Zealand, pe popole el palangi pe se cerca ingor sua. Vai, ele o se ha mio tonu na New Zealand. Right? O le malo la o le atua. E iei la na mio tonu, e ale me tonu le malo o le atua ia. A ele tutu sala ma mio tonu lo langi. O i foi. O le ata tu wo foi vai.
ona ese le taua. O le tele o taimi. Pe no fai tu tono tu spaia. Ele tasi se a mi o tonu o tala noa ele tu spaia. Amen. Ele tasi se a mi o tonu o tala noa ele tu spaia. Le la ualue. E vatu le la. Tu wo mo mua ile. Ile malo le tua a. Si ka ko mo mua la si ba ngale ko mo le Roma. A vali le tato wata. Roma lo na mata upu e ono. Foi upu e. Oi, a Roma lo na mata upu se fulu mal fa. Roma lo na mata upu se fulu mal fa. Foi upu e fitu. A se fulu fitu. Ta si fitu fo mai. A wa o le malo o le atua. Ele o mea e aima mea e inu. A o le a miotonu, ma le file mu, ma le oli i le anganga pa ia. O le ale malo o le atua fa mai, a wa o le malo o le atua, e le o mea e ai, ma mea e inu. A o le a miotonu, ia lai mua mai le a miotonu. A o le a miotonu, ma le file mu, ma le oli i le anganga pa ia. E oi. Ele fa apeo lau mea ainga e ai ele fa apeo ki ai mea ainga fa apeo le malonga o le atua. Ia, fa mai ele o mea ai. Fa mai ele o ngi mea fu i ai fa mai o le ami o tonu. La tato wo mo e sa ili lana no fa iatu. Ele tasi se ami o tonu le tu spaia. E ta ua lo le ami o tonu. O le to a telefo o tato. You know wai lo tonu e kalesia. O le mea fu lo male pelepe e kalesia. To be honest, e mafua ono le malama i le mea ta o le ami o tonu o le atua. O male pelepe foi a inga. O le lea, le malama i le ami o tonu o le atua. Le la tato ua fai, peno fai atu, o le faa tua, e ta ua ami o tonu ina ai oe. Si tato ua mua e va ai, po le ala le ami o tonu o le atua, amen. Tato ua tu se Isaia, si tato ua va ai le isi ami o tonu lea. Isaia, o lona mataha upu, Isaia, o lona mataha upu, ono faa. Isaia no mata upu e ono fa foi upu e fa non foi le tala ai foi ai Isaia le fai fo mai talu mai le vavau ele i fa alongo ele i langona e talinga ele i ma ai e mata se tasi tua ua na o oe na faia me le ma le I think my reference is not right, guys. A olo ia le reference e umo to tango to su e atu le fa mai tala ai foi o te longa na te loa ia le foi upule le fa mai tala Paulo o le tala Isaia o lama toa mi o tonu e pe o le mai e ta atia i malai a fa le tango su e fo por le foi upuna because you know I think was set up reference pa le mo le tala na le tonu du spa fo mai o lama toa mi o tonu e pe o le e ta atia i malai. Se umano tango le to vatu de reference e to fa mautu wai le tala na Isaia fo mai le tala po a Isaia o le mi o tonu ala to e pe o le mai ta tien malai e le o sea mi o tonu na le atua o le mi o tonu ai o le mi o tonu Isaia mala to tata Israel e le o sea mi o tonu le atua o le me tonu ile ya Isaia ma le me tonu tangata fo mai la e pe o pispisi o le mai o le mako ya I will remember le mai ai se i fo ile le ai ai wo pispisia fo mai le tala ai fo ai fo Isaia o le mato ami o tonu fa pena e pe o le mai e ta tia i malai se umano to su ela i reference to atu mo ila to but you know there is a scripture like o te lona na e fa longo mo fa upu na na lai tala no ai fo mai o lama to wa mi o tonu e pe o le e ta tia i malai o la lai kala ngo la ko wa mi o kong o le me kong ya la ko ele o se ami o tonu le tu o la ami o tonu ai ami o tonu Israel mo tangata lai fa longo ye ala wo fa i le tu pe al mako ami o kong o le ami o kong o le pispisi o le mai amen. O le si ami o tonu le tonu le tuspa ia. Amen. O i la o tangata le fai le tala lea. O Yesu. O le fai Yesu le tala lea. A le fai Yesu i tangata fa longo fo le tala Yesu. Fo mai a wa o te fai atu ia te outou a le sili la outou a mi o tonu i la le autusi upu ma le au farisaio e le sao atu lava outou i le malo le langi. La tau fai atu mai. A wā o te fai atu ia te outou, ia rea la kango e fai ko i kako yo. A wā o te fai atu ia oe, Kevin. A le sili la lau a mi o tonu i le
I le au tusi upu ma le au farisaio, e le sao atu lava oe i le malo le langi. Ai faitau i, o lai tangata lai tala no ia Yesu lono winga, e ia le ami o tonu tangata na o le me tonu ia lato. Right? Ma Yesu, a le siri la auto wa ami o tonu, i le ami o tonu la utusi upu ma le au farisaio lono winga ea, e ei foi le me tonu la utusi upu, e ei foi le me tonu la au farisaio. Fomela ia, a le sili atu, i le au vaenga la, tau te le sao le malo le atu o lona winga, e o foi le ami o tonu la au farisaio ma le ami o tonu la utusi upu, e le sao i lava se si langi. Wafuma Yesu a le siri la auto ami o tonu, tau te le sao. A lo te fai atu, e le ima se so kako e siri la ami o konga kama i lango la tau, e tau si tu la fono ma. Au tu si upu mara farisai o latou le mata fai oi, malama lama le tu spaia, e ola le tu mananga fai utaia, tau mafai e ola fa paia ina, la tau mafai po le alava tu langa e me tala Yesu, a le si del ko ami o kongu. E le se winga. Ko ke le sao le malo le atua. Amen. O le ala utatu i loi, e le ami o tonu tangata ia, e le ami o tonu lea, ma le ami o tonua. On tato to foi do la il tato ta upo ono fo mele tala Yesu ta upo na ono lo no foi upo tolu fo mele tala Yesu a io to mo isa ili le malo le atua malana a mio tonu o le me tonu i le malo le atua ele o se me tonu ia te oi pe tonu i tangata ia tonu le kalesia pe tonu i nisi o le tele lau taimi. O te loa tupu fo ese mena e iai. E o olo ina vevesi i tangata fo le o mai lofo mai. Lango la mio kongu le mele fai. O le mele ka o le mio kongu. O le fai o le mele la mio kongu. A fai o se fai fe au fo le na tano i se fai fe au ave le tupe fo ile le fa pia wa tupu fa fo se i ese mea. O laua iai le mea wa umana fusfusia le kalesia pe fatata inga. Wa umana fai le fono le kalesia. Fa koa ave ale kupe i le mele pe aho mai koe fai le fongo. Ai te wa tupu fa'afua se ia se mea. Wa wana wa tuaina vili le si fai fe au vo ile le a. Wa ta tau lona fai le fai unga le fai fe au e. Fa unga le tupe ave fai le mele nei. Tango lo si fai fe au ave le tupe. O mai lo fai mai. Lango le amio kongo le akua kaunga fai le mele a. Ele o se amio tonu le atua o le me tonu to e kalesia. Ya. Ele o se me tonu i le atua. O le me tonu o le mena na ta ngofi to e kalesia fai. O le mea la tonu ia te o tou. Ele o se me tonu, ele mix a pinga le mio tonu o le atua, ma le me tonu ia tātou. Wa iai ale me tonu i tonu o tau e kalesia. Wa ele me tonu, ele o se mio tonu o le atua. It's two different things. Au wana le mix a pinga. O le mea foi na wa maa fuare confuse. Ona foi, wa fi nau mea tangata i le me tonu ia latou. Fo mai langa wa o man kako agree le mea lea, o le mea le kaunga fai, o le mio tonu na le atua. No, ele o se mio tonu o le atua, o le me tonu ia oe. E ese ala mio tonu ale atua. Au ala tātou te tangofi mix o mala mio tonu ale atua. Mala mio tonu ale tangata. Mala mio tonu ale kalesia. Ma me tonu ya tātou. No. E ese ala mio tonu ale atua. Sa ili mua le malo le atua. Malana a mio tonu. O le me tonu i le atua. O ani mena tusi o tau papio tau a inga mani mea o tau faya. O ani mea o tonu tau ainga. E re fa pe ole o se ami o tonu le tua. O le ala ami o tonu le tua. The word. Le fionga pa ia le tua. O le ami o tonu le tua fo mai o Yesu. O le ami o tonu le na le tua. Jesus. He's the righteous of God. Fo mai o io le ami o tonu le tua. O Yesu la le ami o tonu le tua. E le or kula fongo ko e kalesia por kula fongo po ala vangi mea. O mea ngai kongu ya ko. Po me fonga kongu ya mako. You know, it might hurt somebody, but hey, I'm just preaching from the word. Amen. I'm just open up, se I tau vange mo tau mawhai e whai mena ina ia awana na ia ile mea leo tau mawhai e o le ave vesi e yatangata. Whamai, lango le amio kongu le whapea e sa o oi. Ai awane e whai mai o le ami o tonu o le atua, o le mea le nā e tonu i a o tau mara tau whanotanga, i o tu la whono o lai whai Samoa, la vevesi, whai mai ngisi, o le ami o kongu o le akua e whapea le ai o le mea tonu i a Samoa. E ese ala ami o tonu o le atua ia. E le mix a pingala le lua lea. No, o tātou la le whanau o le atua, e tātou la le tonu o le malo o le atua, e iai la le ami o tonu o le malo o le atua. Amen. Amen. Are you guys all right? Wa matana tau le la vali atu le atale nei. Don't. I'll forget jump ahead.
fai se si mena na le vali alo wa e mamla me si vaenga amen o le no tanoi o le ami o tonu le ta u tonu le fa upule o le ami o tonu le to fo mai ona fa mai sa ili mua ala na ami o tonu ona fa o popoina atu le o ia mea ia te o to amen wa stala fa tai o ma u mo lo to lua o ma un ma o ma la tu spa ia ma o sa ili le tua sa ili le tua umaloa uma sa ili le tua ya wafsul malua ma mu me New Zealand fai lo la ma fau ya lo uma la on kuspaia uma stali kuspaia le tua lo uma o sa ilia oi you know le la wan o sa lo ngai nga o ka mu ma ngi fa pia le la fa o popo mai le tua me ya ta la ka ngole ku fa o popo mai la ngole ngo wa sa ili ngai la on kuspaia wa tele le o va henga tele se ini sil fa ngai no foi upu nei o le mera no tupu ya tau o saulo ona lawa o le leite le o le meta upu e ata i editing ma mena sa faila o business sa mona so o fainga luenga nga o faia foi mo me add a TV no tele o mo me proclamar TV no faia o saulo i fa pe o fa ku to fail ka business fa o alu la ia o alu you know ku so fa ko amor ko ngi mo ai alu ka malo fo le ka mo faie e fa ka o me camera fa ka o me le me funga le fa pe o le fa popo me le to wa o me te lo le mena tupu to tonu ole ono masino faila wa mio na ole mor kongi fa ka umai fonga ko i fa la ia lo no ka malo ke va ai o ye ka mai fa soa e uma mo mer ko kongi pe nga le lima sfukala ai ko ave foi ko kongi pili se me ko mo kongi le fali ai ko kongi ku so wa fa o ngalo fa tu ai ko kongi ya pili o ngolo fia poko mo wan wa ko fa popo fa ku le tu o complain le tu fa ku le tu ngai fa me le ya la upu e fa pesa ili o malo be honest complain fa ko e fa me le esa ili lo malo ami tonu ale ngalo polonga ino le se me o mawa te lo alu ta vale la fa ile ukuria la lo te fa ya tu ile tua fa pem ile leo le tua fo ile te lo ai te fa tau fa you for mine a ia o to mo isa ili le malo o le tua malana ami tonu ona fa o popo ina atu le o ia mea uma ya te autou. Te loa e se le utango oe fa o popo me ya te oe, e se le tango le atu e fa o popo ya te oe. Amen. E se le utango oe fa o popo ya te oe. O le mea lana tupu ya te au, o kango a uia fa o popo ya ke au. O na ala ia, o na toe alu alewa o toe ti ngai. Ai o inala na o ina loa fa taila le lofu tu no le tua e se le lofo le tua a o ka ko se ko fa sa o ka ko to tango fo le tua ko fai o ko ka to ya o ina o le mela na tupu pe no fa ya tu e mana o Emmanuel tu spaia ye e fai a wala le fa me tu spaia a o te fai a wala na te lo oi amen ona te tinga ina e mana o le Emmanuel tu spa ia fai sa ile mo le malo o le atua malana ami o tonu fa ta inga o le mele te we e mana o tulanga tau tupe ina ia mafai ona supply le atua ya te oi fa fe fe ona mo le tamau a inga mai le atua na tonu tu spa ia fo mai e fo ai ona ea sele e lulu ma sele ele ise meta te ia o sele o la menga lulu o le principle tu spa ia fo ai ma le loto fia si e fo ai foi la te fo ai e te fai lo to fia ele o tonu foi la lu mole atua no ele o tonu lu mole atua tu so ku sape popola ke fo ai ele o yai lo loto mana fo metal tu spa ia fo ai man lo to fia ile atua fo mai o to for tal tu spa ia fo mai willing and obedient will eat the good of the land. For my ole ngā wai ma le usitai e ai fua le lau ele fa apete ai fua lau ele ona wa e usitai no e o fa atasi man ngā wai amen ole upula le atua ole ami o tonu le atua ele ngata e te usitai ai ia ngā wai lo loto amen pero tanga mititi fo le te fai ai sa wa fulu ipu e ma fai ana alu lo wa fa fine fulu ipu ala ko mumu ele o ia le loto ele o ngā wai e ke le te le fia fora ke fa long wana pa o mai pu lai ustai ai fa metal tu spaia o le ustai male nga wai e ai I fu le lau ele na ustai la le upo le tua o le nga wai e yo lo loto sa ili le malo le atua malana a mio tonu
O le me tonu i le malo o le atua. E leo se me tonu ia tātou, pe tonu inisi o le me tonu i le malo o le atua. O le amio tonu la le atua. Peno fai atu, mai la fiong pa ia le atua, o mai tala Yesu, le la fiong pa ia le atua o Yesu. O le amio tonu le atua. Ah. Amen. Ioane. Oi. Tātou. Le amio tonu o le atua. Ko aku mua atu e vali atu. Peno fai atu, o le wha atua. E ta ua amio tonu inai, oi, na ua o la tuta tala atu, lum ta upo le amio tonu. Ona i le tasi se amio tonu o tano e tusi pa ia. Ina i mawhai fo ona e malama i le na vaenga. Whai upo sifuru malua fo mai. A o i la tau umao e na talia o ia ma wha atua i lona sua. Whana ia avatu i ai o le manu ia. Ia a vea i la tau ma whanau a le atua. O le manuia. Nai whasa mo mai na. New King James for my, but as many as receive him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. I to tonu o le malo. So se malo o le malo e kaunga inka ngaka. Right? O le malo e te tauna inta ngata si tonu o le malo, a so se malo foi e te tauna Yesu na tupu. Right? O Yesu la, po le malo o le atua, o la e tupu ai le atua. O ia o le tupu o le malo o le atua. Mena reina tā ua o le malo o le atua sea, o la e tupu ai le atua. O oe la, o fa mai o i tātou e na talia Yesu, wa ta ua i tātou o le whanau o lea, o le atua, o le whanau o le tupu o le malo o le atua. E paula lea a e maua Yesu, ua e maua le malo o le atua. E se sina message me te ule si aso foi mai te o se se la utala le fa pe atu o Yesu le malo o te le o fai atu o Yesu se malo lo te fai atu a e maua Yesu ua e maua le malo o Yesu le fai to ai to tono le malo le atua. Amen. Tu sala fo mai sa ili mua te fai sa ili mua le malo fa fea maua lo Yesu talia Yesu ave marim faola e maua le malo fo mai lo la ia malana mi tonu olea fa i lo pole mea na tonu le malo na. Fa fela na i lo le mea tonu le malo le atua. E te le maua mai sisi mea te maua tonu tu spaia. A e fia maua lau malo longa, pe te fia maua fa malo longa le atua. Alu e va aipe fa fefena e maua. Po a fo i tu la fono, po a fo i ni ta iala ma awala o au maina. I tu tonu le fiong pa ia le atua. E te maua le mea tonu le malo le atua. E te le maua mai ni loi mata. Po le alo kangi mangio emotion fo ile ke kangi le tua le atua. Manga o mia se kupe. Ale e se fa atua. La ngol fa atua le kia le malo. E te le maua lava. E le move le atua ni loi mata. Se vanga iwa e kangi ala ima fa atua. Faith is so important. O te leo fa ngai na lau. O te leo fa pele au ngala utangi le ai. Kako fka ngisi wa o ke kangi fo ilo mo le atua. Alu wingo ala utala. He only moved by faith. O le wha atua la, e taua mi o tonu ina ai oe, taua mi o tonu ina iau. A ho lai na taua mi o tonu ina oe, o lo wha atua ia Yesu, e mawhai ai ona e tonu, po ua, taua lo oe wa e a mi o tonu. E le ona la o oe, ai ono Yesu, wa taua mi o tonu ina ai oe, e le o, wa na o Yesu, wale ala ina taua mi o tonu ina oe. O lo mawala o Yesu, wa e maua i le ami o tonu o le atua. Ma ua ta ua ami o tonu inai o i le malo o le atua. E le o le malo o tangata. Le malo o le atua. To tonu o New Zealand. E ei tangata o mai to tonu nofo ia New Zealand. Ai lato te le moa whaamanuianga a New Zealand. O le tele i o whaamanuianga o le malo o New Zealand. I o le pengifiki o le mea. O le mea o awala mo free services. Fo lele e benefiti le tangata sikisengi a New Zealand. Ai a fai e te leiloa. Ia ke saulava e ke le malamalama. Ia mai... Amen. Excuse me, guys. O te tele foi o niso vaenga. Ki so rongo o unku ke ua. I fa pe wele pi me fa hua. Anyways, o te tele tangata o mai New Zealand. La tau te leiloa. Po a fa manuianga i tono New Zealand. Po fea la ua la fai le mea. Fea ala u tono New Zealand. E le fa pe ala foi le o la o tono New Zealand nei lo mai le o me o mai tau na eso ina pe fa fe no o mo se o fale
Se fale mai le malo ni usila. Fa fena o maua se fale ino no fuita ngato le hausi. Fa fena maua. Ona e alu fuila ia va aile awala e maua mai ai. Aile i fuita ngata e o mal temine wai pe o au. He o mal kemingi o le ako kongi usila ai o kere lope fa fenga mor fara le hausi. O tele yalu e fa teitai. Au le winga la o lau tala. Ele fa pea la o lau te entairo ia ia pea o kere entairo ia. Pa le winga o lau tala. O lai ia ile awala o no wa o tangata o le tutono le malo ni usila. Pe foi la po fia lava le malo na ele me o ile wanga va ai fa manuianga foi. O le malo na o ila ile malo le atua. E iai mea malava ua umana. Te tau ora tu se Efeso. Amen. Te mana ai te o e whaasino atu le. Efeso rona mata upu mua. Foi upu e tonu. Foi mai. Ia whaafetaia le atu o le tamā o lo tātou ali o Yesu Keriso. O le ua whaamanuia mai ia i tātou i mea malava. E manuia ai i le anganga i mea i le langi o no Keriso. I to tonu o le malo le atua, o laua entaido o i mea malava. Fa manuianga le anganga, wa umana au mai a Yesu, o manuia uma Yesu, o lai entaido ai oi. Ai fa fea keve na fa fea lau kere o maua. E tele o iloa le au wala po le ami o tonu, pe e tele o maua le me tonu i le malo o le atua. E tele o maua, kusalava la pe la no fa ke o fa pe mai, o leu ke mai, o leu ke makiva. E tele o iloa po le ale au wala te maua ai. Te tauna e alu e sue, po o le ale fina ngalo o le atua, si isaula se teimi no o leo se awa onga na vahenga fiso soani ya, oe malau sa ilinga, e te ilo aipe whawhiona e maua tupe me malo o le atua, whawhiona e te talo maua, whawhiona whai a, ona foi, o laua umana tu umai tono le tuspa ia. The only reason, tato te leo mamlama, my people perish because of the lack of knowledge. Laua e le fina ngalo o le atua, ma me tonu le malo o le atua. O le tele la, e ala no tamo whai e a foi, o lo whaatua la. Whaatua le malo la o le atua. E tā hua i te tono le malo le atua, le whaatua. Peno whai atu foi le sa o le whaatua le pine whaamau. O le whaatua o lo whaamoe le mele o waaia, so o le whaatua le teimi nei. O mea lava la tātu te whaia i le whaatua. Fo me o mea foi e whaia le whaatua o le angasala. So faith, e tā ua mea tonuina la o le whaatua. E le o au ngā ruenga. A o fo ina e alu i le langi. E te le sao i le langi ona na e whawhanga o mga inkia. Te a whai o kako ngā ruenga i whainen kako whawhanga o mga inkia. E kako kere e sao langi. O ngā ruenga na e muli atu. A e sao le tangata ona o le whaatua ia Yesu. O lo whaatua la le tano tuspa ia fo mai ai whaatua. Fo mai e sao la lo wanganga. Susunu uma o ngā ruenga whapela o ngā ruenga ia tupento au mai lafo inkia. A whai o ngā ruenga le lei umai no sa whai sautou whaia. A whai na whai le whaatua. Fo mai lai o tātou taui. O tātou o loa na lena tātua. O na taui ai le o tātou o se whaamaruianga ia tātou le langi. O te lei wa ai by faith fo mai e sili atu mai le mafameta la paulo e le mafai ona fa atu salia me ia tupu le langa nei i le manuia la fa tani mai nothing ke o fa pe o le pest le ka ke mo ngai mar fale malau ka vale manga ia ngai mata kala kuspaia e le mafai fa akusalia me ngai manguia la fa ka mai amen ai ona me la na tano tui wa umanga luenga no to fire fa atu fo mai e muli atu nga luenga ai mua la lo whaatua ia Yesu, fo mena le tala le tātou prokalame le sānen tēnei, a saule tali o tangata i le lalolangi, na te maua mai se whaatua. Wai, o le whaatua e taua mi o tonuina ai oe. O mea lava lai te whaia lo whaatua, te iloa esa vali nei le anganga pa ia. Let me tell you something. O le mea leo le anganga pa ia, o i po le anganga pa ia. Te role mele whamei ta ia i tātou le anganga o le atua. Ele o whaapeo koe keu ilo mawhau kala fo le aua pe pelo, aua ke ngoi, aua ke whaia le mele nei lei. O te tau le ke, o te le tau kausia mea ngā. No sa vali lo le nganga pa ie, o ke meki ale aua pe pole, aua pe pelo, aua le ngoi. It never comes, ele part of my mind. Asia, ono fo la wa sa vali lo sa vali me nganga pa ia. E o ke meki ar kai ingo o le nganga pa ia. O ke meki. Yeah. Pe vongale spontaneous le me fole te alu te no telefone te me te launga to be honest with you sometimes pe la fiafi nei pe ngale lua ya ulenga i ko runga I pa a lot of things I rely on Holy Spirit o te fa mo le nga pa ia tala no ia ya tau
Everything I do, I rely on Holy Spirit because o ia le whaiaonga. O le tele lau mea, e no e kaulengia o no te whai telo teimi, au te wha moe moe le nganga o le atua, e sau tala no atu wa ele kei mea ngaka ilo malama, ngaka isi mea tam whai ai, a o le nganga o le atua, never runs out. E sau a ia vatu se upu, mō tangata uma, e ifo le teimi ka penga, ola, lua sifurungia o lau pepa, e sau le atua, e le nganga pa ia, e se ale mea ka, e le mea tanua, e sea, ta ia tātou le nganga pa ia, oh, why? By faith. Whaatua-tua I le atua. Whaatua-tua I a Yesu malo nā nganga. Ona ta ia le tātou e no nā nganga. I am not the standard. I don't know everything. But I'm telling you, it's really nice to walk by faith. Sa vali le whaatua-tua. Amen. Sa vali le whaatua-tua o le whaatua-tua foi. E tau a mia tonu inai oi. Peifo no whai atu o le whaatua-tua le pine whaamau. A e tūlai luma o le whaamasinonga pio tātou mtau pula sa. O lau o whaamasino oi. O lau whaatua-tua la, e pauna o le me whaliu mai Yesu e tau a mio tonuina o e le whaatua-tua. E le ngata o le pine whamau, a e tonu ai mo e. Se vai le te leo o le ta upo le whaatua-tua. Te a mio tonu ai. Amen. E te a mio tonu ai te tonu o le malo o le atua. Ono lea, whaatua-tua. E ese la le tau o le vaenga le whaatua-tua. E aunu tātou o ai, mo mokore ni to. Amen. Mua kore ni tolo na mata upu e mua foi upu e tolu se fulu ma le tolu tasi. Fo mai a ua fua mai a te ia ono o I fua mai a te a ua fua mai a te ia ono ia I tātou ia te outou ia ke riso Yesu o le ua avea ai mo tātou poto mai le atua o le amio tonu foi ma le paia ma le whaaolatanga. So mea umala ya Yesu o ia umala I mea uma ia le amio tonu o tātou amio tonu ya Yesu. Whamaila ia ina ia whaapei ona tūsia o le mita ia mita o ia I le li. Whamai whai umuli tāua, whai umuli whamai o le, tatu whai tau, whai mua. Whamai a ua fua mai a te ia ono ia I o tou, ia ke riso Yesu, o le ua avea ai mo tātou poto mai le atua, o le a mio tonu foi, ma le paia, ma le whaaolatanga. Tuso mea umalaya Yesu mai le atua. O manuia umalaya Yesu. Whamai la ia, o le mele nā, ina ia whaapei ona tūsia, o le mita, ia mita o ia I le li. Tātou te mita la ia Yesu, ona e na o Yesu e ke mika ai wafo o lo wa mio tonu, o mea uma o whaolatanga o Yesu. E te le mi mita fo le whapea, ai ei, kere I pepelo o le vaso a koa ngai, o le vai aso ngai kere I pepelo ai. Kamaro, kere I pepelo o le vaso ngai. E o foi querem oi vai aso ngai man, you know, so we mi mika foi le va peo oi le ko sia tu la fono te no le uportus pa ia fo me o te mita ai ia e mita ia ke riso wa o ia ta wa mi tonu nai oi ele e se aso na o ina foi o ele tu ele ta upule ele aso sa mo wa ele e kuso sa finga ta na tum fail ma ai ngai la aso e la uloti kusa o ka kalo I le atua fo ile le o le loli la kampangi o lako fa ku le atua o la ku au ka fo le loli fo ile loli ke le ke minga fo ile le la ka usu e se ile la va se kupe fa ka loli o fa ku le atua ke manga o loli le fa ile o pisingisi ka kalo ka ya uma o so kon loli o ku claim le loli ka ya uma o walula wa no finga luenga loli fa tu le tu ke manga o loli le ke manga o loli le ku fa ko ku fo lo le siaso ai vala au mele pulu kampangi ke o mo ke waku ko fa mai ke manga loti ta ko ke manga loti mai okay o wala ke fa sa long ai sa ke fa nga ruenga ma ko ngi loti o lori oi man o fa long wa ku fo ile le so le ko sa la wo fa nga ruenga ke mi nga wo kipi lori wo mo wale lori wo pule lori wo nga lori le fa sa long fa mo nga le tu fa fe kai le tu makala ngolo malaysia wo nga fa mai la wo nga ke so le ma ngai o la lori o fa ku my faith lo faith fa le okay stand by faith ko so wo mi mika ka ngaka lo faith ka mo wela lori o le sia songa o la ko ave ala lori vo de la ave vo le fa longo ko lo ko fa pe mai le tu ko so la wa alu singa uso wala wa makwa yo fo lo fa ku ai le yo fo ile tu you know sometimes we really need to be careful ile te mi fo le tatu tum fa to attention ya tatu I me tatu te fa
Pe o kako mika do kako whakuakua. Wa o mau o lo malolonga o lo whakuakua. My faith. Yes, o lo faith. E whamai e mita ia ke riso. Sa tupu fo ia tau, pero whai atu o lo te whaonga ina nisi o mena tupu. E mai fo e kako karkarangoa, e fo e le wa o meo le kupo so i fuanga. E peina o tu blanga vana le, o le ua whaatuatua. Whaatuatua o ia ke riso. Ia pore fo mita ia Yesu. Amen. Ia whaataua la, e ta ua mi tonuina la, oe, ta ua mi tonuina au. E le o se siamea. O le whaatuatua, o le tātou ua mi o tonu o la ia Yesu ke riso. Ta ua mi tonuina hai oe, ta ua mi tonuina ia. Amen. O mea uma lava la, e ta ua lo whaatuatua. E le ngato le pine whaamau, ta ua mi tonuina hai oe. Mea uma te whaia i le whaatuatua. O ngā ruenga la, e o lailo whaatuatua. Wau, a le inga ruenga, peilar whaatita inga len tātou whaia. Le ngata n tātou walolofa i nei tangata, a laua avea tātou tupe fisosoani a lātou. O le mea lana ta o le faith with works. Ana whaapea lana o tātou walolofa ai le avea se tupe. E leo e la se ngā ruenga langolango ai. Amen. Na o se whaatita inga namea, o mea umalava, tātou te whaia le whaatuatua. Fumai la, e le fia le atua pēle i se whaatuatua. E ta ua mi o tonuina o i le whaatuatua, o le a mi o tonu la le atua. Lana upu, Yesu, o mea uma, au ni toi mix up pinga, le mea tonu le tau ainga, o le mea tonu ia te oi. Au ni toi mix up pinga, whaapea langa, o le mea le wai ese le mea tonu le tau ainga, e ke la kuile si ainga ese fo. Le ale mea kongu do ainga, ai whai lau peu e ruaku o le whare, e lau boyfriend, e ese fo le running on ngā ainga, ese fo le mea tonu la tau ainga. Ngai whaapea la ia, se se re whainga o le kou mea ngā, ngai se se re whainga o le mea le ne, le ia leo se se. Le ia ese le mea tonu ia la tau, ese le mea tonu ia tau ainga. Ai le se la mea la kako, le ala fe tau ia la langi e le mea kongu, o le mea le kongu i le ku, o le mea le kongu, e leo se ami o tonu le atua, e le toi mix up pinga la lua le whavau, o le ami o tonu le atua, sa ili mua lana lona maa loma lana ami o tonu. O lea, te maua le ami o tonu o le atua, le whaatuatua ia Yesu Keriso. Whaamanuia le atua ia te oe Samoa. Whaamanuia ia te oe ma le tātou Polokalame. Ino o se vahenga le nao le whaatuatua no oru watu e tau pai e toi fo nea fiafi e tau vali atu le tātou wata le nā. E tupu lo whaatuatua i le tau longo. Ai au foi ona eiloa, isi tu o me te maua mai lo whaatuatua. Ono le whaatuatua. O le kele o vahenga o le whaatuatua e aono tātou maamla mai. Ina ia mawhai o na avea le whaatuatua se whaamanuianga ia te oi. Avea o se whaamanuianga ia te oi. Ai auani avea o se mea fo ililo se avenga mamafa fo ilele a. O le tangata la mio tonu, o tangata talia Yesu, fo mei sa vali le whaatuatua, e te leto sa vali la le tino meo mea. Nei, o lero la sa vali gua fo lo tonu o ilu mo le tua. A e fia maua la manui o le tua. Fai le awala la fa mai le tua, le ami o tonu o le tua. Awala le tuspaia. E le awala le kalesia, po le awala gisi mea, le awala le tua, le awala le fiong paia le tua. I think I shouldn't use the word ekalesia lango le ala le tua le ekalesia. Po awala tal tonunga. Fa ngala up tal tonunga. Wai tele tal tonunga ese fu ala to awala. Fai lai le mea lai whamele tusi pa ia. Amen. Sa ili mua lona malo first priority. Sa ili le malo le atua. Whawhiwhea na maua lo malo longa. Su e lo manui o le malo longa. Okay, whapere whaingo le whakukua o lea. Whapere whaingo, so and so. Amen. Ia le atua. Ona e maua ila ia o le tali o le mea lo esa ili. E fia la le atua ia te. O tātou lo tangata o le malo le atua. Tātou te ola fu e tusa molona malo. Tātou te sava vali i le anganga. Ai le o le tino mea. We walk by faith, not by sight. Lau te talo. Fai una tātou o onga le tua le mātou ta mā. Ta talo i la ua fio ta tala mata o lau whanau. Se i whapio no lātou malama. Mo lātou i loa. E senga o le whaatua o le ami o tonu. Ma le mahalo o mea umalava. Ta tala i la ua fio. Se i whapeona o ina i lātou i loa. I mawhai fo i ona ola. I mawhai fo i ona lātou tali tonu ma le whaatua ia te oe. Ona o le whaatua wa ta uami o tonu ina i lātou. Ai le o ngā ruenga ta maa whaamanuia i lau whanau le nei a fiafi. Whaamanuia i le upu wa whaapeona fola ina le upu o le whaatua. Ia ho i o lātou loto. Ia whaapeona o ina i o lātou mawhau. Ia tupu i le whaatua. Aua ni i tauna na mātou whaatua. Ai o mātou ngā wa i fo.
ina ia mawhai ono mātou sitai i lau upu ma le ngā wai ina ia mawhai ono mātou maua le tali o mea o lo mātou sa ili tuai whaamanuia mai la ua fio tamai si o mātou a inga si o mātou nuu o mātou malava tangata sa moa o mafuta mai le nei polo kalame wha fo i le vi inga le sua fo o Yesu le nao te talo ma le olenga e le sua fo o Yesu keriso o le mavala aua tuai nei amene ma amene ia sa moa tātou polo kalame nao nei a fiafi o se tātou o ngana le tātou pia no whai atu tele o vahenga o le whātua tua i fo inisi vahenga le tātou tano le stofi ioi se ilonga e whai mai le tua e kakako ke le anganga le tua e move on i kako move on fo ila ia i pia no whai atu le tātou prokalame o le tele i o le sosio o le atua ai a ho ona e malama i le upu o le atua e le mawhailanga koe whaavalea inga o e sesi amen ele ma fain ko fa vale ingo se sia la ngala ke lo la ko lo putus pa ia o le mali ke lo ke ngi vone o le bank ke la ku ke ngi o le bank ka manga ke kwa ku le kupe ka manga va ku ka fiki le kupe kilo ma tua i lo le tamana le se ngo le kupe pepelo ma le kupe moi why on foi what tell it time because they really know the real one la wala to lo fa mai kupe pelo kupe le sia they know the sound everything fa pena foi le upo le tua ele ke me la unga mai sia ke o e fa longo ka sia lo fa longo e sia la me la unga ma la ka malo ele fa pela le fiong pa ia le tua ke le fa longo la mau ko foi lo la lu so e pesa amen el to telo ni sile lenga message to make out for my Kevin e mo il foi upo le fa ko fa me ngamia for mo la o ngale so and so tele o taimi e te whaalongo tua i lo wanganga e le o lau confuse lo wanganga e te ilo le lea inga e ile me le tonu lau sau. O sea, whamai e moli mau mai le anganga o le atua. The Spirit of God will bear witness. E te whaai tu loa ki si hakia kula se mea o kausi se mei ko kongu. Check your heart. Anu le sue. Amen. Awa te karia, au fo i te whaalongo uma mea kwhai a koe whapea langa whai mai e Kevin. Pero whai a awa ki kango act le faithful, lesi act les kangaka. Halua oe su e whaatua i oe. Amen. Hawangi kako pere si whaenga ngai o actually faithful. Amen. Let's walk by faith, the real faith in the word of God. Whaamanuia le tua ia te oe sa moa o toi fo e mori atu la u whawhetai. Ate o tau umatelo e se le mali e. O le tau tele ionisi. E se a comments i lungo tātou comments fo le o te lo nisi e ani so i latou o lai comments fa malo si mai some people know mata lava o isi foi o lai fa o ngā latou TV mata fai pai postani me latou a inga le na foto au rona i foi nisi na message mai fa mai o lai play latou TV fa ngolongo latou a inga a to ala fai fa talo fa te ate o to malo lava ia tupu lo to fa tu ile il tau ngolongo atu le fion pa ia le tu o le isi foi lai tu foi o le mena mai o le kele o kanga ka ia le foka ulo ngai le nga fo ai mai mai latou tupe fa pe au ia le kanga ka fa ngolongo mai foi le a o isi mai America o isi mai tafo langi la fo mai le latou fo ia lango tatou fa mo le o te fa fitai tu ia te o tau sa mo fa manuia le to ia te o tau a o lo tua e fa a to ia te o tau me to te mana na o me o mana o mi te tonu to a inga ia le fa manuianga le to ia te o tau tatou faia me uma pe no faia to o me uma lava tatou te faia ia e fai uma i le fa tua e tatou te le faia i lungo se fosiar fai ngo kako me fo le te le faia tu fo o me le fa pe no paule me le ia te au o lo tau ma fai e batu le mata upu ia mauna i roto whaatua a o le whaatua oi e te le o whaiala actual whaatua Kevin masesi lei o le whaatua oi what really nice kilo le mea e se lo fia ina ua o mai tangata na au mai wha mai o la tautala o le mea ua tu e le atua i lo roto fo hai mai malot fia te lo le mea ngai ai fo hai ki whaalongo kungai mangu ia lo roto ma ko e manguia famila ia sili le manuia o le fo wa ina i lo le talia o ko kele o kangaka la ko ke fa nga inga mea ngai mo meo po ngesi o mo meo o lu e fa nga i fo i upunga ku spaia fa mai e sili le fo wa o le manuia le lei te loa e te moro winga fo i upuna i te mile tango i fo wa i se mea mo lo loto fia e ke fa longo tu lo loto ma ko i manguia lo loko o le manuia la na fa mai e sili le manuia na i lo loto le fa mo le tua ngai lo le na talia e sa o le manuia tangata le talia mo kwa fia ai sili atu la le manuia lo to sia i lo va ai le ori tangata na we face me le tangata e la ngona le manuia lo to that's a blessing o le mela nai le fa tau stupe
o le to tele la tangata fa ngar fo yu punga mai e silin mangui o le a fo o le fo ai ngai lo le nga kalia ai a fa le te fo ai fo le ai le o mariero loko o lai fosi mai le sa nga mer ka ko ai nga e kai lima se lau mer ka ko ai nga mer ka ko e kale si le fa kai lima se lau a la wa fosi a wa wa vaku vo le ai le o ele o mariero le o maria ko ko loko ia ke ala yo e fa longo kungo we o ese ngai se o falongo nga foi le inge ele manguia la no fa manuia le ia le tua ia te oi fa manuia le tua ia te o to uma lava Samoa au na uma lava le tua o mafuta mai fa manuia le tua ia te o to fa fitai la to talo fa fitai lo to wanga le lei fa fitai Samoa ia mo le afia for ne pro kala me tato te fa malusi au ina ia mo le to pro tato malusi o te le lo me uma pe o la paulo tato lo fa le to ani me wo fie lo tom fa manu ina yau te fie avatu fo se fa manu yanga ya te o to Samoa tato to e fei lo ai i se taimi o mua ia ai mo te taimi nei ia manu te le ina ia fa sa usanga stato wa tunu uma malo longa i fa piona ile anga le leia le tua ya te o to Kevin Uluiva le nei a lofa tele mo oe tato to e fei lo ai le pole aso tofi fa soi fuaia Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe ya so uma Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe Elofa Yesu ya te oe ya so uma ye fa ane ina oia ye fa ane ina oia ye ma walunga Tangata uma fa apema ona tangata pa ia ole tupu ia fa neneina abatu ia levi inga ya Yesu Matau atu na lofa Matau atu na lofa Abatu levi inga ya Yesu Matau atu na lofa Sili sili Sua papaya,